If you are an angry type of person or a very desireful type of person, it means that you have a lot of energy. Če ste zelo jezna vrsta človeka ali človek z zelo veliko poželenja, pomeni, da imate zelo veliko energije. Such energy can, well transformed, turn you into a very efficient and active person. Takšna energija vas s pravilnim preobražanjem lahko spremeni v zelo učinkovito in zelo aktivno osebo. As soon as you will activate this process of transformation of this energy, which otherwise could be disturbing, into the right type of action. Takoj, ko boste aktivirali proces preobrazbe te energije, ki bi bila sicer lahko moteča, na pravilen način. So when we say at first we have to pacify our mind, it does not mean to transform ourselves in a depressed person or actionless person. Torej, ko rečemo, da na začetku umirimo svoj to ne pomeni, da sebe spremenimo v depresivno ali osebo brez energije. It simply means to have a stable state of mind out of which efficient action of body, speech and mind can arise. Pomeni samo to, da smo osebe s stabilnim stanjem uma, iz katerega lahko izvira učinkovito delovanje telesa, govora in uma. So, again, meditation is the key to unleash our mind capacities. Torej je meditacija, spet ponavljam, meditacija je ključ, ki lahko odpre sposobnosti našega uma. And this can be performed, this can be practiced anywhere. In to se lahko izvaja kjerkoli. I would say it should be practiced anywhere. Rekel bi celo, jo je treba izvajati kjerkoli. It's rather easy, or let's say it is easier, to practice meditation when you are in a very peaceful environment with a little bit of incense and a nice picture, nice environment. Preproste je izvajati meditacijo v mirnem okolju z malo kadila in s kakšno lepo sliko. But this is not the main situation in which meditation is the most beneficial. Vendar pa to ni bistvena glavna situacija, v kateri meditacija prinese največ koristi. It is when you would generate anger or when you would generate any other type of disturbed thoughts that meditation take its full benefit. V položajih, kjer bi porodili jezo ali kakršnokoli drugo moteče čustvo, je meditacija tisto, kar prinese največ koristi. It doesn't mean that you should not meditate also when you are in a peaceful environment, in your room with little incense and so on. To pa ne pomeni, da ni treba meditirati tudi, ko ste v mirnem okolju, v svoji sobi, z malo kadila in tako dalje. Of course, periods of intensive meditation in supportive environments can be very beneficial as well. Are very beneficial. Seveda so obdobja mirne meditacije v optimalnem, najboljšem možnem okolju lahko tudi zelo koristne. But this usually we can find only during our holidays. Vendar pa to lahko najdemo običajno samo med počitnicami. And not even if we have several children, for example. In tudi celo ne, če imamo na primer več otrok. So, if we cannot find easily a very conducive environment, we have to make ourselves ready to deal with whatever situation we find in our daily life. Torej, če ne moremo najti zelo spodbudnega okolja, se moramo pripraviti na to, da bomo pač izkoristili vsakršno situacijo, ki jo najdemo v svojem vsakdanjem življenju. You can still, of course, plan for some weeks in a remote place, calm place. You give your children to your wife or to your husband and you run this place for developing your meditation.
Seveda lahko načrtujete nekaj tednov v na umirjenem kraju, otroke date svojemu možu ali ženi in greste pač tja razvijati meditacijo. But this remain a small amount of time within our life. Vendar pa to ostaja razmeroma majhna količina časa v okviru našega življenja. If you do that too often, you might not have anymore a husband or wife to whom to give the children. Če boste to počeli preveč pogosto, kmalu ne boste več imeli moža ali žene, ki bi mu lahko dali otroke. So, out of this understanding, much better to emphasize on the transformation of the situation of our daily existence. Torej, s tem razumevanjem vidimo, da je bolje, da se osredotočimo na to, da preobrazimo situacije, ki jih najdemo v svojem vsakdanjem obstoju. It's also, I mean, once we enter into this practice, it also transforms radically, even though progressively, our perception of our daily life. Ko vstopimo v to transformacijo, v to preobrazbo, tudi zelo korenito, čeprav postopoma spremeni tudi naše vsakdanje življenje. Because whatever difficult situation we might find ourselves confronted with will not be considered anymore as an obstacle, but as a challenge. Ker s kakršnimi koli zapletenimi situacijami se bomo srečali v svojem vsakdanjem življenju, tega ne bomo več dojemali kot oviro, ampak kot izziv. Or as a challengeable obstacle, if you mean. Ali pa kot izzivalno oviro, če hočete. But in any way, we will not fight against it, we will try to transform the way our mind perceives it. Na vsak način pa se ne bomo več proti temu borili, ampak bomo poskusili preobraziti način, kako naš to dojema. Very different. To je velika razlika. Between to try to confront directly a situation that we have the preconceived idea it is overcomable or something like this, or to challenge our mind to find a solution. To je velika razlika, da se soočimo z neko situacijo, v kateri ima naš že vnaprej določeno predstavo, da te situacije, da te ovire ni mogoče preseči, ali pa med tem, da jemljemo to kot izziv, da premagamo neko oviro. You understand the difference? If you are in front of a situation that you already tell yourself, wow, that's such a problem, I cannot go over that type of problem, how can you effectively go over this problem? Ali razumete razliko? Če namreč gledate neko oviro in si rečete, to je pa tak problem, jaz ne morem preko tega problema, ne morem ga preseči. Potem pač to ni stanje uma, ki bi lahko to presegli. If you find yourself in front of a difficult situation and you tell yourself, that's a challenge for my mind, let's see how I can transform it, benefit from it, and make the other to benefit from it. Če pa se znajdete pred težavno situacijo in si rečete, to je izziv za moj to je izziv za to, da vidim, kako jaz lahko to pretvorim v svojo korist in kako lahko drugim s tem koristim. As we say, what doesn't kill makes stronger. Kot pravimo, kar ne ubije, okrepi. And if you go even deeper and further into the understanding of what means dying, it can also make stronger if the practice is correct. Če greste pa še globlje v to, kar pomeni, kar pomeni umiranje, potem pa vidite lahko, da kaj še bolj, v čem ujenje še bolj okrepi. That is for more advanced meditation. To je za višjo stopnjo meditacije. But not an overcomable obstacle. Vendar pa to ni ovira, ki ni mogoče preseči. So we can see that with the help of meditation,
we can change a lot of things and a lot of perception of our own life. Torej vidimo, da lahko s pomočjo meditacije spremenimo veliko stvari in veliko dojemanj v svojem lastnem življenju. One of the first steps is to understand the capacity of our mind and to believe in them. Eden od prvih korakov je to, da razumemo sposobnosti svojega lastnega uma in da vanje verjamemo. The second is to pacify our mind. Drugi je to, da umirimo svoj um.